Nderikiro bakoma ithiria umwega wa Meru Tv no itherete wina kagita gake gawoka mitkiri nkethrange kukwata ugeni kirinto cia Meru Tv tha ithatu na rokore tariki 9 mweri jwa mbere buru wa Januari mwaka jo 2023 nkruki gakurikana ubekotho gituthingatira gukurukira Facebook Meru Tv Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kubakuthoro gituthingatira gukurukira website yetu iria ni meru-digital.co.ke. rieto kambita Gloria Mwirigi na jaja ni jamwe jajira twithirite tukikuthuranira utuku bo bwana Arua. Atongeria ba Kenya kwanza gukujira rais gutetheria gavana Kawira atikebere obisine. Nikushukuru sana Your Excellency kwa sababu ingekuwa sio wewe mimi najua dada yangu angezama. Lakini nikushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote. Kila mtu najua alikuwa anakutumia message, sio tu magavana kina mama. Akaribadaraka kuria thirikari rikanenkia bakeja na ambassador. Inkoromba thirikari ya county government, inkoromba thirikari ya national government igere kuraithiria ntere cionthe kenda na bomba gusupportwo na ambassador na kenda bomba kuthoma bwega. Na tukiambiria atongeria ba thirikari ya Kenya kwanza ni ba kathite mutongeria wa Nthiguru Daktari William Samoei Ruto ni ontobwa gutetera gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza atikeberu gitine akiria gavana wa Kirinyaga ni mombe wa iguru augite kigwati Mwangata jwa rais na ma gavana Kawira akingi ana ontoboria borikithite miario iria iriga kuritoni rais kiumia kithiru nawe akiaria arira ikipia rais ugite thirikari yawe ikaingia mawirani jao kiri akenya. Purity Modhoni na gututariria nkroki. Mutongeria Nthiguru Daktari William Samoei Ruto na atongeria bange bathirikari yake ibaikinyetie county Laikipia osokia nkatho nyuma ya umbani bwake bwa ithurano bia mwaka muthiru. Ruto akiaria nyuma ya kuthiria ikarokia a minister na nyuke awete thirikari yake ye tayari kuingia wirane bwo ke akenya nara awete thirikari yake ikandika aritani manathatu yenjira imwe ekwagirithia kithomo amona kurita taito cia miunda ke akari ba county EU. Tumekubali ya kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa Laikipia, walimu 300 wapya ambao watatusaidia katika transition ya masomo ya watoto wetu wanaoenda junior secondary na mambo yale mengine yote ambayo tumepangia. Tumekubaliana pamoja na hawa viongozi na nimemwambia governor wetu hapa mambo ya affordable housing. Apange shamba hapa Nanyuki, apange shamba kule Nyahururu, apange shamba kule Rumuruti ndio tuweze kuwa na mpango wa local housing. Na tayari tuko na watu wa kujenga hizo manyumba, tunataka mtupatie ardhi. Ndio pia tuwapange vijana wetu katika hiyo mpango yote. Hatutaleta vijana kutoka mahali pengine, mafundi na wale wengine wote watapatikana hapa Laikipia. Deputy President atakuja hapa kutoa hati miliki za hapa Likia na zile za kule Maina. He will be coming here in the month of March. Akiaria nwe munini oke Rigathi Gachagua na kathite munini oke nontobwa kubanga thirikari boya kenda yomba utungatira Kenya miariera iwati mbaru Senator Omero Kathuri Muronge ura okuwa thirikari itiomba kwathuranwa na kanisa. Na mimi nataka kuconfirm kwa watu hawa ya Laikipia na Kenya nzima, rais ameita ministers pale, PSS, magavana, bunge, senate. Mimi nataka kuambia nyinyi rais amepanga kazi na imepangika na mtaona matunda yake. Na mimi president, I want to encourage you, ujipangie kazi yako. Hii kazi yako rais usiwachie mtu, utakwama. Ile serikali imeondoka ilikwama
kwa sababu kulikosa mtu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakaangalilie. Rais, ile jambo umefanya la busara katika uongozi wako ni kuleta makanisa pamoja. Na ukileta kanisa pamoja, umeleta Wakenya wote pamoja, unconditionally. Noe akiaria mukaririete o magavana a Kenya Anne Waiguru na kathite Rais Ruto nontubwa utonyera ate notiera gavana o county Meru Mwangaza ate kwebelwa etene nyuma MCA ba Meru ukulukia rwaria ruo mwebelia. Nikushukuru sana Your Excellency kwa sababu ingekuwa sio wewe, mimi najua dada yangu angezama. Lakini nikushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote. Kila mtu najua alikuwa anakutumia message, sio tu magavana kina mama, kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi 4 ya serikali itakuwa president mbaya sana kwa nchi na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma. Akiaria mubunge o Kiharo Ndindi Nyoro awete Kenya inthiguru yena uhuru bwa osiatha aikaza ugaruruku bwa siasa cia Kenya ara itekoromira ndurijo ende akenya baithura atongeria baraba kwenda. You know, many times we were being told that men with money and men with names sit down in boardrooms and decide the fate of our country. But in August of 2022, we proved everyone wrong. That the Kenyan people, that Kenya is a country, is a true republic, where the residents of Kenya have the final mandate on deciding the destiny of our nation and especially of choosing our leaders. Purity Mudhoni, Nteto cia Meru TV. Athomi kuma wadi kiango giciko mbunge kia imente gatigati nibachumirite kwariria na gutara aritwa bantu arume baria bakwirigirwa gutonya skuru cia secondary mwaka juju. Batongeretwe ni Robert Mungania uria ni mwarimu wonera wa skuru ya Agachuru ni boriti anaba bakombatire kithomo ndi achere nabo bakurwa batigere ana ni bagutonya secondary bondi. Patrick Wastela na gututariria nkuruki. Mwanya na kunywa kirunya kwa nabatana bakoneka tabethira abakigimara na mantu kathumba jare mwana omutana batikuithira kithithia nikenda tigira utorobo ebo kugita akirunga mona ruju orwe mungenyo ani uge bwa principal ya shukuru ya Gachuru Robert Mungania mudaka no aye mudaka muiji kainyo mudhuku ngorokinya muiji imbigituma mudaka muiji kama tabia haitabadilika face koma kile face koma haitakuwa na maana. Akiaria kiri mutaratara yo gutara arito barabetite gutonya kirasine ya form 1 Mungania ne thirite akigweta mantu kathumba jaraja batikuithira ya kithithio ne arito nikenda batigira bagukinya njira iri mungenyo. Choose your friends wisely. Watonya high school. Ni sawa maisha ni yako, lakini ikienda kombo inyatwe tutigwa bwaga. Ashari batigwa bwaga. Community itigwa bwaga. Ona kwa maisha yaku sawa, lakini tureenda muno kendo wazesa sawa. Watonya, choose your friends. Number 2, be close to your teachers. Be the closest friend to your teachers. Make friendship with all the teachers. Na kigyo kigotebe. Buyite horiria na munini wa Chibontere cia Kathone thirite akirumakini na kuhinyeria muciari uri okethira achireri ni wiki mwana wawe cukuru akethira agicemania na watho. Ona ne kuimiza mutweni na bonde barakuthoma. Beke kithomo manani muno. Bagekira kugimarwa kwa bagimaritu na hizi ndio important than kithomo. Ona bede bana ndo ninjega utwele dena ndo nyireke abaku menya kwene kwa to still nige wa parents nike na bomba upendele na kithomo. All banging when they banging 6 but 7 all the bete
class 8 kutoka form 1 bonde bet. Huyu ashari bata kalagiana bao itarudi akinyai ngwetike mimi bitigere. Anto bonde bekiana shukuru nitotoka na kudhiruka na bahubu. Ende bwana tudhiruka neto kadhirukania. Ante kuona maana nitotumwa oku. Umantura ya kadwene ku ni wandi ya kiago gisibo mbunge gya centriment ngikunyiria ntato orieto wane Patrick wasta tututana mbere itigere ntuku inka yaki tukinyamachoka ja skuru akari bagishiko mbunge kya Tharaka ne bakoria mubunge wao Gitonga Murugara thirikari ya county amana thirikari nene irikane anabara ne bakowa michi itigo chumba bakirekeria mbecha chiamba chari akariba ne bainyirikite bunene ni onto bwampara ira ithirete ya nditankunyu county ya Tharaka nithi dagara waiguna na gututariria nkoroki itigera ntugu tarari toba choka jukura cheri kumaterecha Tharaka ibete tambeta mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara mona thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi otigera kagita koge bambasari bakureithero ritoba mochiari nonto kagita ni akampura ni ombete kwethero kiurende bamwe barabathia na mbere kwethero bagiuteka maketha matiromba kwethero makigana na thina ngengabo ira bamwe baithero toba na chio taka kiumanitie muno na tukaraithiria mbura nagerire kura boregana lakini kulingana na intobira bire mondani na kaitaga tu na kwi machoka machukuru inkoromba thirikari egeria kuraithiria mukaji wa Chakariga ward mukaji wa Tharaka yonthe nuntu thaino gutiri ntu na thina guko twi maturani taturi aturi ba materi na timateri monka mindani otiri ro byo mindani iro bibyo mete okoi otiege ndo tageku mbura ne agitire ogo to marambarambe goku ngeroki irombere ya chiari baba iro riri inkoromba thirikari ya county government inkoromba thirikari ya national government egeria kuraithiria ntere cionthe kenda na bomba gusupportwa na ambassador na kenda bomba kuthoma bwega tende gatuwe kwe wewe na bisi ya 40 omoromia ngirisi itiko mutethia obateri gutara gatora mwinyerie ukamuromia tangirie 10 kana wewe university ukamuromia tangiri 20 kana ewe na thina muno nonto kuringana na macharete kana mathithia mamto kebora kari kwamba kwewe munyerie na kwewe wote munyerie ukaromia wewe koromia muciari nomwe kana batano ngirie 10 bau bangi ukabaromia tangiri 20 ogu na neketho na bokendo batetheka muciari akikuona kira kona kongera mwana ora kaina mbere na kuendelea na kuthoma nonto na tienga to cukuru burarenga tagua amwe nogu ajari babe bathuchite kanya gucokere mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nkatho nonto bakwithirwa Kenyagaria bekure cukuru kiria rito baba ruthakiro kebinana na kigiriga form 4 baki okiombe kaniribia ya kunyagario kuri okaindo kwebania na mumira mathuku marabombire kwithirwa bakiandikithia nkwenda ocokira mweshimwa Murugara nkatho nonto nanenkere ana baba ageragia KCP na barabari candidate ba KCSE irio kenda bomba kurutha bwega lakini okaigwa irio bibi ana barumirwe mbere wegwa ana baruthete bwega nkeroki okaitha machukuru meto matiarutha bwega nonto bagutwika ana bathoma chukuru bena yora nekyo kinge gyatemire ba contribute kwegwa ana resort mwitiro mwire mbega Kiripotera Meru TV kuma gijuka bunge kya Tharaka kaunti ya Tharaka nithi arieto indagara waiguna bitikire muraithiria humwe yo Meru TV mpombe kuthwa nkiuru kandari kainka ngakorombo tikethre ukiumagaruka nyontu nchokerete na ntoto ingi nyingi nkoroki Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untubu waku Chogori Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is
Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thanked the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatana mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu tuko sekiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire dhaitha to charokire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Irene Ndira, the director of Tugoli Milimani Academy. Welcome to Tugoli Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giako. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akomwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Buge sana mraithirio mwega Meru TV ngakugwata ugeni wa kairi ni kina kwamba kuthurwangita na mbere na gukwa ntito turachumbite kwithurwa igi tukinyira na tutite na mbere gikundi kimwe gitigia kithirikari ibachumiretie na kwariria ntano chia na barimiro bakiaria na andiki band tontereche Gembe North ni bakoria Meru baitheme na mutugojwa kusemia kaguchemithia ari karunya akamutani ontwire bura bombite kuthurwa bugikorokwa ni kagita Mwaritho waba na gututariria nkoroki. To FGM. Gikundi kimwe ni gicumiretie na kugwatanira na kanisa o amwe na njuri ncheke na kurubantura nikenda ikomba kurwa na ntano cia ekuru aja rutene ruru rwa Meru. Kwa kanisa cionthe cia wendi bubwega itongeretio ni baraba iritere ja ora mbugere twiba guciejana. Anglican Church, Methodist, Catholic, Pepper Church na Protestant Church cionthe including Seventh Day ba jamwe bauga no mwanka tugwatanire sauti yetu igiwe tukiuga mwari na tige gutanwa na thomithwe. Gikundi giki ni kithiritwo kina micemanio na kuthithia seminars inyingi ndene ya Meru nikenda gikomba kuthomithia antu iguru ria rutano ruru rwa ekuru na ndene gicumiretie na gukinya rutene rwa Gembe North ni ndene ya Rale kubariria iguru ria rutano ruru kuboneria rutibui. So to us who are here, we say no to female genital. It is not, and I repeat, it is not circumcision. It is mutilation. And mutilation changes the shape of whatever is being mutilated. So it is like from that moment, you don't have, even if God came and asked whether you have all what I gave you when I created you, you should stand and say, no, part of it.
bakiaria ni bameneretie rutano ruru na kuga ati ni rubati gutejanirwe bururu ntu ni rwakurukirwo ni igita riaru. Njuri ni augere kaneni na bari bathome kuma 1956 kanisa ni ugere between 1929 and 30 rira Philip Kenyinga na kurubangi baugere au kitumite tugwatana kanisa na njuri incheke na atongeria MCAs na thirikari county na national government kuantano ciari itigano acio. Inkwenda kubanenkera a small piece of advice nontu aciari betu bamwe ibona kutano kwa mwari yakurintu bwe gitumi muno mwana akabangirwa ka trip akerwa eto akethie yojoku eto kaliongera you aunt na riu mwana ora kabanganiritwe urayeta na araya eject na mwana u akatanwa ate kumenya so inkwenda kwira ana betu kinyabo nateka nkubaritanere ndira nkubero u ibethairo muno bakenda kumenya inamo ciaria untuma ndiratumwa na uringi na bwana barabara seminene ne baritie na bakaromba aciari ni kenda bagatigana na ngugi iji ira cia kurukirwo ni gitara cio bakiromba aciari ni kenda bakomba kubathomithia na kubatia nontu bakwithirwa bo ni bakinitie gitara gwicwira untu bwao boturo bwao bwanyumene. Rotere ruru egembe north ariba bengi bako affected mno no kwithiro nyokienda kuthoma lakini ukaidiwa imantu ya FGM kwa tukaikizuishi maisha ni yaku ya tombo utethi na FGM inteto tombo utethi. Education is the most powerful weapon eyomba ku change world and do FGM kenda mushiari oku na bwetheri yake maisha yaku maisha thankenda kwira aribange ni ati twerie kumenya right cietu na tumenye ati ntano ciari ciakilirwo ni ita na uti maana ya ntano ciari uturone bwetu thai kiatua enene muno kibarabota no nto muno rutero rwa mea na lenjoka ibo bene nyanta to muno ibo batikureka na boka batu kufaini wa saiti alafu na are bongo ibo batikura abitikiria ntano no nto tibu ndene maisha na nyakende ne Biblia kutiandiki kwina mwari abati utano kutiandiki kwina mwari abati utano lakini ntomorome na abati utano ni kwethro ikwandiki Biblia ne tano bakayukirwa atua ne thirikari na kinya batwe turi kuru atongeria twabayukiria atua. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe North Lale No to FGM. Gikundi kia Rotary Club ni baikinyite ntere cia bori kwanda miti iria irinjira imwe ya kumenyera rera na jaraja tuthiurunkirite mbeo mbithiba ni bandite miti mari saba na rabogite barigita o gukabanira na thano ira ithirite gikujirwa county ya Meru magita kwa magita gakimotagi na gututariria nkoroki kumenyera rera igintu kia gitumi muno gikundi kia Meru Rotary Club ntugoyo mthi bayetemo kwanda mitekere muro montere cha mairi saba uroku yagia royero rarotumika muno ntere cha isioro muoroto wao gutigira otikunyarana no kwendelea kuruta royero kuguna nto mwanya mwanya. Main work that we are doing here is not really just tree planting, it's about regeneration and making sure that the springs along the Isiolo River start regenerate because most of them have been drying up for the last couple of years because of human activity, and our work is to plant indigenous trees, and our appeal is to everybody out there that once we plant trees we need to take care of them. Tujite aja kenda tumenyera jaraja tuthiurukirite president na arugire tumenyere ndi twambirite ja mbere president yauga na tukugeibwaga no president na ajukirie umenyeri bwa rera bwo ntu bumwe pura bwa gitumi na itukuria antu bonde bajukio ntu bubwe bwa gitumi no ntu kuthukia jaraja tuthiurukirite ikugo tumangayire gakura ikugo tuma mantu ja maingi jaraja tibatere kwitha je karika jetha je karika twitha twina mparanga yite kura no ntu bwa kuthukia jaraja tuthiurukirite. Tuna furaha sana tumeungamana hapa Osinoni kuja kwa minajili ya kupanda miti. Tumeshirikiana na wenzetu kutoka sehemu mbalimbali na Rotary Club of Kemu, tumepia naona Rotary Club of Kemu naona pia wako na letu ni kufurahia kwa sababu tumejitolea na mambo ya kupanda miti ni mambo ambayo inaendelea, na kama vile wenzangu walisema tutapanda miti na tutatunza miti ikikuwa kubwa manufaa kwa wetu wote, kwa sisi sote. Inkuanda kugira mono ntoba kuiwa thina na ikundi giki kia Rotary ntoba kuja kwanda miti
ndomwe wala nyari ndatulande mwalimu ndi muntu wale conservative wakwanda mite na kumiza mite imbije kutumika mite mono nonto mite neo ndetadhaida lera dikadhari githaro ndokomba kurifine ewa anto kanyoruo rwega ina faida mingi tonto no yonko no yonya maratasi no yonya kutheria manto ya mingi na ruko mtu akagaruka tumbo karandurune tonto ni one of the necessities ndene maisha ya mtu naro ninakwira goko nene muno kona vijana bagiza gakutangu ije ya kwanda miti na ndienda kwira vijana bangi bonde na bari basionge mkono kiringo gije ya kwanda miti ngugije akuru aki ngugije antobara bakuri aki nya vijana yabati kujukia jukumu gije nikenda tuchinsia rera letu rikara rithongi atumenyera rera letu nkuru kiborete anto na ikundi mwanya kwirutanira kaingo bendere ya kuthongomia rera. In this initiative we have brought on board a couple of stakeholders. There is Action Aid Kenya, we have Tiriji Foundation from Meru, the Rotaract Club of Kemu, the Rotaract Club of Mount Kenya Meru. There is Kenya Wildlife Service, KFS, and many others who are still coming on board. And in the same spirit, we would like people to join us in these efforts. And what we are looking for is sponsors to, people to sponsor the watering of these trees at least for another 3 to 4 months, because we believe that trees should be watered once they are planted, and that is the spirit. Irombaretu na arue ni antu paingie pachitanirie kenda tumba kugwatanira. Ituitaniritinya na KFS, Kenya Forest Service, KWS, kenda batutwarie kumenyera na wo tutithitie. Ende tukuromba antu bachitanirie peja tumenyere ja tuthiurukirite tubunge especially kiri antu na uturi nja na uturi twita tauni kutamate makaratasi nyara yukuthukia jara jate ni ntubumbo kuthukia jara ja tuthiurukirite so ni romba retu tukianda mite tumenyere nya na uturi nturene kanisene tauni na utugweta market tutige guta mate tutige guta maratasi na wo kuma mairisa banki reporter Meru TV nyokambitaga ki mutegi Buga sana muraithirio mwego wa Meru TV ni ntuba kugwatanira na woni kumathairia mbambiriri mwankatha iji tukumba kuthora twikinya muthia jwante to cha Meru TV tha ithato ithro ino tuko bobwega bweni thari mobie mwini nyamuru baba itokambita Gloria Mwirigi J.